Meghalaya pen West Karbi Anglong aduya hoyang thek mate pilar khasi naratum ki phangno puthak rat thur pak pen maikangni. Article 244 puthak kanchas dikom KSA DSU KRA KRSA KUYA tiwa dorbar chilang pet pen Delhi rong supialong kachisong. KDNF Puloni Arupen Puloni Veterinary Sai Kamatum Chilangsi Post Flood Awareness Kam Free Medicine Distribution Ajaime Kedeng. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our side long ponke to smart pantalo arleng telo kan ladak kiso kelang ponji bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam lahai singjam apuso ang pen la soarlo tum pregnancy ru sitame kichoi po no lahai ho otherwise ta long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Apang ke homeopathic pate England opaya pon bong sita no nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pok long pana ne 10 bosor 15 bosor kiso tum sitame chikloi jon ba jon kanata kiso kanangan ang theke kinesi long pon eklo si nang nitom kalbera tum do ata ne non na so na kiso tu boten na dang patipogi ang pen so kichelang kon dia war size sitame long pon eklo. KarbiAnglongLIVE fadaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. West Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoy jasemet tapat pen lapangapang pong monsam kaviderjo kaikia mat sitami Karbi pen khasi nar atum angpong kicharvo tangte nang tini di polam ki jurun e plengon AC nang dubomdo. Bangso dimalong Karbi Anglong Thomas Council kicharia tum kupia potsi kelangdam avela pen lamki lampong kachipamit kavidet bangso lama bangke kaikia mat ahoy kidu araratum karjolam the nang klang bomdo. West Karbi Anglong Hamren Nongsupi pen Hamren Police Station pen kilometer thongkep sose kahelo tapat pathua klamalong ke damtang chikloi John sose aduya hoye puthak dokok sangkok longli kachisong nang puthak piniar sigjit pen mingni Socheng Amreng Border Development Committee SAB DCMA Phu Agustin Hanse pen mega chapan phupon along SAB DC Kongchun Bang Klis Amsong pen me ke phalam the pachini tapat langkiroyara tum ajo phirlo hemrit kacharai kom keton ki langki pangching nang ki chulong le ki junong le pensi chechak nang nopusi tapara rong don pharohini sosiara pen pachini Karbi Anglong Thomas Council ke charia tum non puta ahokpet aduya hoy nang ki pakeng kavidera joksi dosojo anpindo aduya hoy long ki dorar phan chilang ki pangkrive ang theke non puta rachingrum pet pen ka chingki chingwa dim kavi ke pini pathuaklam tartara long Arni ke suaju tot prong pen mi kang ni ang theke lahindo school hem ki mission kawe se ka chelang hem ki patangte non puta pamurim sang sukumar ang hoi ki pipon kaveta thek daklo adui hoilam ki chikloi John sose playing that havarat areng ahu ki so hemrit mi kai social media parta phirang ke tum nangkla humri pen birta ki pangdak era phita lakha sirkep amreng MEC constituency em rina terang pinon puta nangka humri pen anning nang kepathe pen kicho kijun ason kupi koson kipi dam kavya putha akoi pi live kelang rado ana phan nang lituma phan berta ke wan ponji lahano
dak lakha sirkep amreng MSC constituency kaparlo ladak tapat lapen langkiroi ampar sitame dak border long socheng amreng border development committee pu along rong thong keprai hini arat atum along jasemet ladak tapat apansi atu ya khoi along dak lapangap ahawar pen ladak cumang kasi panar tum ladak pilar nakap khu amparta anud phan ke ther ke hap lapen so thasi kapidu suju lason si la kaching krin kaching chap pen akhutona penang an la iltum chiklo yon so se iltum atumon la so ke jap theklong lo lapen ajok dak ala tum pen ajo phirlo sitami mane hem rit kacerai kom lapen kitimiti la kato kawe hidi kome kacerai kom japan ala tu megjang je nojang je si chirok tok pen sidudang koklo nasila so ka phiri phone ke do pen ajok sinon ang tum pini ala dak chingrum si ladak tapat pathua klamalong chingrum si ala tum aning kiduk lapen la so kithir kluk la so kavedet pen kapi do japan pilar ke som tunang ji lapen so thasi non la FIR ki pi la so puthak hokpet justice ke long ji lapen la so long West Karbi Anglong along le mate Assam along ke do la so along le sitame Meghalaya state along kaparlo le de Japan along tum aning aklong aning aso pen aso kar I pen slogan sitame hang ponlo la sinon 15 August along la so retransfer land retransfer po puthak sitame along tum kaphere pena andolo la si la so puthak KSA tum sitame lapen kapre hamphanga song tum sitame ladak na komri pen na pen political organization opposition party tum sitame dagbanglo na sinon ruling party tum pen kopi asideng ponji kopi claim ponji la ke mo apor si than pon adui hoilong kahuri saipu ke tapat pen lapangap kachilang selet vare report kali la solam matha pen nanglang dun prong nang ni laki Assam state alu West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoi papu thaksi airset prungset kahuri sai nang kiplang lapuan ki sungkachitong chithu chethat kachi ap hemrit me kachikai hidi sok ki etang nang ke pan hok p8 chojun long le jo phirlo megjang long le hawar hapat kachirai komalong kupia porsi Karbi Anglong Thomas Council ke chariya tum kangsam brima puta karju pedo pilar ki a ke phang no puthak sitami tim Karbi Anglong pen ing samri asai jokje law and order tum pensi FIR ki pithu nang alam nang klanglo kadom nang tum apan non beta ke wanti lano adu ya hoi aputhak ke sulu ko sodak la ke chiklu e jon selo la pu hawar la bangke la pangap lo la penpu bangke tapat hawar lo la da thengki thengkrang ko anonia kelang ni along si la da 1951 April ni pai create home arnisi la bangso along e som pondo la ke la so long e ke som la ke thir thip la adu ya hoi isi ang hek no la ke na sin la so ka pachini da dia phansi la da long e som pondo na so pilar ke som pondo bangke aning ke ho la pen aning ke phek la pen la so thaksi la so hawa na ka cherai kom ya phansi ala to bang la so along le mate pilar bangke lasting pen ape pugdak lo la so pi pugdak pen joksi non suluk sodak la son si ladak to monang jab lo la sinon ladak isi natural boundary abang ke dapan si theklong lok lo la ke tepen thor po la so alang roi lo la ke cuma to ben si ear pon lo la pen da pu bang ke langsang pi de langsang pi roi lo la ke ritum Karbi Anglong la pen Karbi Havar la pen alang roi amasita la so nang liwoi lo la pen la ke ilitum kachini nang jia ke nang sot la penon aduya hoya puthak bangke suluk sodak tomon lewan sitame lada bangke 1951 April 13 la so pilar ke sompensi rata tum chini nang po lapu Meghalaya hin sitame Karbi Anglong hin sitame la pen piniani bangeli tum dak ong do tum pen comment lo polo mate alam thelong polo je la so habar ke khasia mate khasi pana tum sinang kachirai je pansela tum kapor I ko sire tum beta long po piniani ladak nonang tum karjupen alam the kelapulo jeno la bangso kutona la ke menangan ciklu yon pentang lo kidam tang taringin kora truck wosi ke ciklu surunya ni kora po pen pinian betel ke ciklu yon barat lo la sila bangso yu par pen ladak monsam ke duy aphan militum bor ilo kecingki citan jepan kidam tang batahini kame litum siti sulo dak pararong batai sulo sidame ralitum la monsam ke duy phan watum kiwang bedel lo
batahini apong niltum chithi ki pi pena bangke ladaga bangke langsu ki pierni bangsi thingpi rong bang lang niltum phuthuro lalu asila bangso thingpi ke lake ahoglo lake Karbi Anglong Thomas Council ilitum kacingkon ninga chithi CM Karbi Anglong Thomas Council Dr. Tuliram Ronghang alang li kamatha tamesen lo je labang solong li ke aprang bantame tapat arong asar pen labang solong li ke government manhodai lo badua sarkar tum tame je labang solong li ke mitum public tumbang ke kachuhai nai mandar lo la selong li phelang ke li tum binong yong basi ladak bang ke government tu phan kodai kokna pulo lab dai som arong lo stameni tum phan thang akirap councilor sana pipe natum telo school mata kiwak yo nona mata meeting do thai mani tum ave na pu ana kisung nitum ladak tapat arong ke do arat same councilor sir nitum chuniri lo ka chuniri se nong ke kasilet thulo chuniri thuong lo therak tami melo na si nitum ke nona bang ke to nitum phanang rap tha sang an chumo be pu ke nitum pu yoplot lam roi dan de son lo la selang itu matha pensi chu aprang kedam tang hudut tan itum rong chengwai pensi nitum mithang alu chu toksi MEC phanda pilo ambreng socheng la penger MLA am tan itum alu chu pi stame inut baksi pene sang ilin ba kumane pene se dowai pene parastamul imubak punang thon bangwe nitum mithang chi churenang nitum mithang chi chuklem nang to lahai bang ke nang rap relo choklo la bang itum churi bombo chongdat bompo bon stame laso pilara bangke laso boundary bangke ni tunggu chinuri patai du piglo la bangke nang pathir thib lo lang te lake bang lake mekhale la asam puchi puyok lo Hanapu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Tomang Bong pen gi fintech policy arlo pen kachingki ke dokok pen ajoksi kangsam rima puta karju pedo Hamran pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong lapen di mahasa wadarakar ini pelotangte Indian Constitution long kitok da Article 244A henlo. Bonta state government central government tum KarbiAnglong lapen di mahasa wadarakar I Article 244A mate hempre kaphan aning hanghe. Bangso joini pinang anari suwe janatum apranamui sitame kedamnang dutang lo. Nasi KarbiAnglong lapen di mahasa wadarakar I ki papling serakjia phanpura kanchasdikom KSA DSU pen chenglo bangpharo hini sosi amuluk New Delhi rong supialong chisong par omdamplu Lason si jakong chikloni phai inkoreser kep durmiar ni adapor phai kep apor pen jantar mantar New Delhi rong supialong parliament session along government bill mate private members bill kipon vekja phanpura KarbiAnglong lapen di mahasawarat bangpharo hini sosi amuluk chingrum si kachesong par omplu Pinpur dame Indian Constitution along ki tokdak Article 244A mate hemprek Parokreser kebra trokner kebra trok aning kanang bong ingsam jin pen chehanglo bonta state government central government atum thangnat RD doklo alam thi kavedet penapot hemprek pharmana phan hilik or song soluk sodak pen chisong si pinang anarar tum ahemarit kivir pen chenglok apranamui ke damnang stami do lo Hemprek ki hangarta non an ningkan plikep plengtanglo nasi state government central government atum KarbiAnglong lapen di mahasawara kar I nang ki papleng serak Japan kanchastikom KSA DSU KRA KRSA KUYA Tiwa dorbar chelang pet pen bangpharo hini sosia muluk chingrum si jantar mantar New Delhi rong sopialong RD doklong pen kachesong pon असम का 2 पहाड़िया जिला है वो कार्बी आंगलोंग और जिला है 100 का लेकिन अभी तो नहीं हुआ अभी तो 40 साल अभी चल रहा है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक उनको इम्प्लीमेंट के लिए नहीं किया इसलिए ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है क्योंकि हम लोग जो मन है वो संविधानिक है भारत का संविधान के अंदर ही है तो भी हम लोग का क्यों नहीं किया ये तो बड़ा अफसोस की बात है ये तो पहाड़िया जो जनजाति है वो लोग को पूरा नेकले का ये पूरा एग्जाम्पल उदाहरण है इसलिए वो जल्दी जल्दी ही ये लागू होना चाहिए जल्दी जल्दी हमको डिमांड पूरा करना चाहिए आपने अभी एक सॉन्ग यहाँ से चलाया कि अब तो सरकार हमारी आगे फिर भी अब कर दो हमारी पूरी मांग तो सरकार अपनी आते हुए भी मांग पूरी नहीं हो पा रही अभी तो इसलिए तो हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये भी बीजेपी का है स्टेट गवर्नमेंट जो है बीजेपी है सेंट्रल भी बीजेपी गवर्नमेंट है लेकिन अभी तक नहीं हुआ ये तो ये एग्जाम्पल है कि
असम गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन देगा उसी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तुम पेनांग आना सॉन्ग बेने तुम dak hemprek ni tum ke hang pini anta mini tum ton telang pini ni tum dak ke mang ko bang ke la lo rada kari rada ke mang article 244 pini anta me ele tum along Indian Constitution salong nang tok pidak sa me tum article 244 pini anta me chun chelang asila bang so kipat chun serak ji ban si ni tum pini dak sa me ni tum Delhi rong so pilang sa me ni tum bang pen ni tum chisong pon nang kok lo asi pini tum dak ke bang pen ni tum ka chisong pon abang ke hemprek aparman sini tum pini dak ke bang chok masini tum bang ke lah bang so hemprek long le tik abang ke ni tum bang so ka chisong abang ke ni tum ke ing ton te कार्बी आंगलोंग दिमासा ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी के लीडरशिप में हम दिमासा स्टूडेंट्स यूनियन डीएसयू केएसए और दिमासा और कार्बी आंगलोंग के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज दिल्ली जंतर मंतर पे आके हमारे जो वर्षों से जो संवैधानिक जो अधिकार है आर्टिकल 244A जिसके तहत हमें असम के अंदर ही अलग एक राज्य गठन करने की जो प्रावधान है और उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे धरने दिए हैं। न्यू दिल्ली पेन गोविंद तिसो KarbiAnglongLIVE। Barla pornang lelotangte hem kachu pangreng han wo pendanglok longhong vukak doanta avura sonason nang lepo kithidun lasonsi ke ong lasi bangso vur pen kuson pensi ki pajok dunjima bangso puthak kachiri megji aphan chirok tok pen ki du ki thak dun henlo kimine bangso puthak matha ponsi KarbiAnglong Digital News Forum Phuloni aru lapen Phuloni Veterinary Asai kamatum chilang pet pen chipatir pi ponsi kedamtang jakhong ni phaing korener kepani Phuloni Digital News Forum mate KADNF Phuloni aru tum pen chipatir pi ponsi mithang chupangreng mararapi aphan avura krem pen kipa jogje phan pura chirok to sai dengpon KADNF Phuloni aru amai phu budhaswar hanse pen kachiphaim phu pon amialong Phuloni Karbi jutang song kongchunbang rajube raj cyclem bangphu jersong tokbi bidisar mate Phuloni Digital News Forum Advisor Sikari Ingti Veterinary Department pen Dr Dibya Jyoti Jahurisa Phuloni Veterinary Department along ke klembarim borbi tokbi lapen ari sangho tumpen pen chirap chitu ponsi bangso sai kamate awareness lapen akejoy pen mararapi tumaphan dowai mate medicines distribution ajaimek ingsamjin pen pachunpon Digital News Forum Phuloni branchor helpot aru amar district animal husbandry veterinary officer hojugot moi veterinary officer state veterinary dispensary Phuloni in charge te yarahi rajor majot keneke পশুপালন কৰিব লাগে আৰু যিবিলাক আজিকালি নতুনকৈ বেমাৰ হৈ আছে গৰু ছাগলী গাহৰি কেনেকৈ অলপমান কমাব পাৰি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি আৰু ভেকচিন এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ সজাগতা দিছোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আৰু ফিউচাৰত আৰু হৈ থাকক বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই এই চেগতে এই KarbiAnglong ডিজিটেল নিউজ ফৰামৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু ইয়াৰ লগত লাগি থকা মেম্বাৰসকলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এইটো আমাৰ যি প্ৰয়াস এইটো ফলপ্ৰসূ হ'ব লাডাখ হেমৰংৰাং আছাই হেমলং KarbiAnglong Digital News Forum tum paitur pi ponsi veterinary tak tum langhin pam rong pen alag pen doktor ke hai tum wang laban tum staff tum do laban rong service tum do abang ke mission asailu pusinil hin benda pudun lo laban chorolo i tum ke wo phak bensi kata chekoi dung laban doraprum poson sido chai punon bi punon phak punon wo punon tum ke hema dung si aroi ta chikimi long hong sita hema peralia rai ta kokchek ta doji ba loplot po hong sita bethenang jui jam ta doji laban hala avur pen chenglok tum pening chit hedo long hong chuna asu chunam bo chopat hebo peni chinami po ithi pilot lai ta do wo sita ne morning reng ke secharkliji po avur pen ithi pi et la buson da do la son ben ko son si chepa yok jima la son la avur ko son si pa der jima la pen angko la so pen chenglok la so avur krem dulong te tum ben ko son si chepa hello nei jima pula hai ka du ko rong so phan la gai la doctor il tum han klar dak ban ke than pi te kang la ben Phuloni ara ta phan nangsi tong dun di ana tum sital pini nangsi tong dun dum tum da do la si hala tum ta me rong long son dok thak than thek ji la hai phan pini la so program ke deng pon non mang ke ang ki jut thuan lo yo sta Phuloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE
Abarim Kopili Youth Congress Amai Pu Bhola Rong Hang Amithang Jongjong Kimatha Pen Forest Department upon Lang Plot C Nampia Lo Thengpi Amil Mate Thengpi Kiplak Amisin Kibidam Kok Adimalong Forest Asai Kamatum Kang Haptam West KarbiAnglong Havaralong Ajerding Klui Pen Thengpi Kang Hwalam Ki Kiklang Ma Kiklang Aphi Anta Non Puta Jurun Elang Bangso Thengpi Alam Ki Juji Kalisi Kironi Southern Range along Ranger Kachelar Alingsi Thengpi Kang Hwa Phai Nangke Bat Bomsi Thekponlo Lapuson si Amreng Forest Anampi Arloke Kaiki Takyong Dung Thengpi Kang Hwatum Chethor Alamsi Klang Pondo Lapuson Apor Hut Abarim Kopili Youth Congress Amepu Bhola Ronghang Forest Department upon Lang Protsi, Lang Soipi, Anampi, Angbong along, MS Mon Timber and Furniture Shop, Adimalong, Aron Repen, Hingpi ke Plakamisin, Bidam Kokajoini, Forest Department Tumpen, MS Mon Timber and Furniture Shop, in Hapon Cheklo. Bonta isi mathamimi alam ke bangso amil alongke arniwangta nampia thingpi thingprang road in huponsi bangso MS Mon Timber and Furniture Shop alongsi abeng bui huphapsi thekpondo lopen langdam lo protangte West KarbiAnglong long Forest Department tum chirok tok ranger angbong pen pulote Protection Ranger sikaring hi henlo bonta bangso amil aphan non puanta Protection Ranger thekdamrong lepen chini dundesi chekrongdat Anparta ingchap pami pulutangte bangso aronri pen thengpia mil komatlo ahok pet ahempu kachiniji kangtung pulutangte West KarbiAnglong District Congress Amipu Agostining hima mate barim Kopili Youth Congress Amipu Bholarong hanglo bangso puthak ahok peralam thiamen ingkung hinia longsi klardak pen paklangpon Kironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Visit Langni TVS Dipu, Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954-577-274, 9678-687200, 7099-608726, 9365-48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal Services are available. Lakhain Koresi Borjan Constituency ang Kang Dilay Karati Du Unit Pen Chipatir Pipon Si Kirati Mate Self Defense Asiki Ki Pipon Bom Wang Bom Si Chiklojon Plinang Choksi Kidam Tang Jakoni Pain Kora Choksi Dilay Youth Club along Arnisia Parman Dilay Lapen Koila Jana Havar Pen Kadukave Bang Kora Choksi Klim Sumar Tumapan Kirati Sasatlang Padupondo Bangso Hud Aluhiaman Pen Dilay Sports Association Chunbang Harlong Bingleng Dilay Youth Club Amepu Hundorbe Secretary Mate Instructor AIKF Black Belt Lawrence Ingleng AIKF Black Belt Mirdan Timungbi Official in Charge Koilajan Anulama Lapen Prekjam Aluhiatum Chitongponlo Lapen Satlang Misen Pen Paduponlo Kachetong du namme long Harlong Bingleng Pen Kaning Jepon ke Karate Mate Self Defense Sapan ke Charlie Pon Akinang Sot Riarthu kengarthu ki paprat pon akinang sot athima exercise mate kachipa prang pon verlote eo ke pranta ki mission verjia phan akirap do pusi pachini pon lapen thek serli pute sports penta ikai kereng aphan ali do puta ningje ponthu dilai pen bijorong pi KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong Block Sipen Block Hini Meghalaya Tumaphan Pilongle KarbiAnglong PGR VGR along Antan Pen Kiwang Ki Bekiche Aswa Tumaphan Prabjin Pen Tharlinangji Lapen KarbiAnglong Thomas Council along Akimi Electoral Selamsi Angtan Pen Kiwang Ki Bekiche Asotum Amen An Inthan Etangji Pu Sonthoma Kimang Pen Jakhong Nipai Inkora Serkep Ani Karbi Farmers Association Tum Pen Patir Pipon Si Dipu Rong Khelan along Kachisong Asai Kidengpon Lason si West KarbiAnglong Pen Meghalaya Aduya Hoy Tapat Havar Along Pen Lapangap Chumang Atum Pen Arniwang Pen Karbia Tumaphan Nang Katengkheng Si Longle Mang Nang Kithi Jiaphan Kabori Lapuson Soluk Sodaka Huta KarbiAnglong Thomas Council along Kidu Kithe Kiding Atum Humridam Abangave
Meghalaya government atum pen Assam pen Meghalaya give and take policy kachetok alo Karbi Anglong block 1 pen 2 kachepon thujie phan kabor I alamta chipang dak ponetlo bonta Karbi Anglong Thomas Council tum pini arni anta lam the isita pudun haya bang vedet ke pipot lopusi rada cyclone bangphu sai sing rong pi pen ningje pon block 1 block 2 non la give and take bom hot Meghalaya pen border along le Karbi Anglong ke pon 1951 ke pon ji pen soluk sotak dota dover apa tumi tinggal matala dak soki la pen hatak ke chutuki ya asona mung ga do we pin enta ke chor pi ga do pin la hai dolo la sila solam penang ji dilo lai silo pen hinia bang ke ladak bijar alam the bang nonta council sor pachun che det state government pen ga to high court pen lahai ga to we pi ne Jutula district ke pemceng frame ka se market port and tarik and la to ko pumat pathelok pumat la council sor bandaronta bangadim long asam long ta election dolo sita Karbi Anglong lo bangke paduri det la so ke chakuni pen si la tak ke fe tum thursi la so puthak rada thengno long la so aphar la so bijar farman pe song pi Asamangtan break jam adimalong ki tharlia sai claim pon bomdo bonta Karbi Anglong VGR tharli nang jipu karbiatum airset prungset pen nang chisong der phianta piniarni anta tharli pon thekthi lason si moran pen matak autonomous council alongke moran pen matak ghetum ansi kilikalong arjab dunlong choji la pen kilikalong vote jog dunlong choji pusi Assam government tum pen pangdak pon edlo bonta Karbi Anglong Thomas Council along pipot si la so sai pachun pon thekthi detlo la sila sona kimang projin pen pachun sirak nangji pachun cheti ke kachesong ington te pusi KFA me phu pen sodak pen pachini pon Minister hadak se doko ka binak posi go acha Assam son ke khanapara senji khanapara konas dolo lake Karbi Anglong awlo le puri jagli Guwahati long sidoji ako khanapara kalake isi inde charles adhadak isi advanced city apar si khanapara bangke Meghalaya Assam school han pidat po aprang nang ki pitang along le podang lantahan nang ci pit note pusi kache ha lalo laso posi pinil tum Karbi Anglong ada teman ke pugang tung ke do joy nang nilo do joyong lo oposi nang litum lapenil tum don isi ci pinang po lalo lapen nomor ini bangke VGR alam non election na ji apor dog lo potsi ong dung Assam angkang long nogaw long punon son si dhubri long punon eviction bom lo sita Karbi Anglong eviction ji aphan ke pinian panglom ko nang teman theglong lo VGR kherun long pinang ne panglom ko lasi as like Assam angkang piang le eviction ke claimation thot Karbi Anglong long same VGR chot kali illegal settler don te eviction nangji ngalon to kemang lapen nomor ke thom ki jutcha kemang mangelalo morak atom han di moron motak atom hala Assam sarkar atom special power ki piason thot special power ote pila hot mangelon benke moron motak autonomous council longke alang to makhai ben badde ke election prolong le kwan de ningarong me alam pini moran mata ko ditum laso power exercise long sita isi ningduk me alam mangalalo Karbi Anglong autonomous council jun to 1951 ben jakon ngi pi tum ala already munge pioni le anta laso electoral allo bang council tum se saman belang alang li tum ke pu bang ke 1951 ahut jun to district ke form ahut nang ke samar allo frame si exercise bom lang News report KarbiAnglongLIVE Rongkang constituency alo ki damtang arni clear up terang prek jama polling station along BJP must joining ki bipon ke chok chelapen Rongkang constituency alo BD Kanglim ke klema puthak ki klema ra jok Rongkang Mondal Committee Mohila Morcha IT Cell Youth Morcha lapen local committee tum chingrum pet pen jakhong achiklo ni phaing coroner ke pani clear up terang ame phi ke kaipon Lason si ke damtangani Rongkoroi polling station alo Hongkram polling station alo Lapentika polling station alo local MSC Long Bison Bay Mondal committee tumaphan pachini ne pin pen cleared up terang pen BJP mass joining jaimik paman ponlo
lapen labangsu BJP mas joining ajai meke pa do panalong aban BJP party along ke do tang tuma phansi aphong BJP mas joining along BJP pa join to naret pusi mondal committee tum pen phirang ke thengno lamthi paklangpon lapen lancho takalilang break jam local committee along tame dampen kali li kalanglang claim ponthu lasila haya sai ke claim ke rongkhang constituency alo BJP party aphan ke thakdun je sai lang no luputa phirang ke thengno lamthi paklang ponthu je kedam tang apor dak inot bangini abang photo ameta ni lipu jato ti dak terang alang lila dak bidi kanglim pen ke claim ajoni sinil tum ning je khang ni la pen ning honduk chepek lang lo lasi pini alang li phanami phis tamen ni kai pon lo ladak tim rongkhang pen indum chingum pen atheke alang li kedam tang apor ladak nilitum tim rongkhang tang kring sidolang ladak BJP tim rongkhang tang kring sido dolang tasi alang li nilitum la tim rongkhang tang kring fit pustami alang li nilitum phan divide and rule politics na claim je phan mang selang li bidikang lim pen claim bom laga thek dak lo kedam tang mas joining rongkhang along kidipon long thom pli dolo la so long sitame alang li Mondol committee atom han pachini nepin lapen ke ladak local MSC sarlong bison be ka pan pachini nepin lapen ke nitum tim rongkhang panang pachini nepin pensi alang litum bangke mas joining program same bipon bomlo lasolong sar Dr. Tuliram Monghang ke hai KarbiAnglong mas council CM sar alang litum tim pen rangji puni tuma berta long si niltum same haladak adim vijutun po arling abe haladak bangke pine bangkoi thongket to chom diti lason chot lasini litum bangke mondol committee tum pen chingwai local committee tum pen chingwai MSC sar long bison be khai pen chingwai si kadogo team chingwai si haladak CM sar bang set program ke arling abide chelangno dakji pusini litum bangke kadogo emergency ako puthot la local committee non pachin tu policy munit pangrum si halada pajetong nuntu jo lapuson tasi alang li bangke lapuson alang li jungjung ali kar ilone mate non future aphan kopine akemang dong alang li kidolone la bang chini ne derlo stame lason divide and rule politics bangke tadak rongkhang lu bang na claim te deje phan bangsi nilitum hen bachun ri nilimen ne kareng rong parpi dak rongkhang consensus long muhila morcha president iglo lasi nilitum pini la sojai mek ke deng nang kok ma me phi le dap terang phan ke thor nang kok alam theke alang li ke choklem ke chokchi pusini litum muhila morcha hin pen punang koklo biji kang lem elong long ni ke klem do la sojoi ne si ining ki kang mate ining ki pung kachipaklang si litum rongkhang konsensia do muhila morcha pini ke non emergency masi ni tum muhila morcha hin pen ta chitong edelo sami ni tum a committee thepik dak 32 bias do la sia muhila along tin ta ni tum gothon ek la sila son thak si mo alang li an su che ko bidikang lengklam chubom teni tum sorlo tum ta ti thurji achans doglo la sojok rongkhang constituency BJP arar tum thurpak pen mondal committee sai hemalong chisong ponsi clear dap te rami phi ki kai pon asai deng ponlo sita rongkhang mondal committee mohila morcha IT cell youth forum la pen local committee tum pen CM Dr. Tuliram Ronghang la pen team KarbiAnglong tum phansi aning ka chi the dovet lang la pen dodun berji pusi lam thi chipak lang pon la pen non prang ke wang jiani clear dap te rang pen rongkhang constituency lo kalini kalang lang asai claim thu polotang te party rona teng pen insai pon thunang kok pusi lam thi paklang pon bangso jai megalong mondal committee mohila morcha IT cell youth forum local committee la pen rongkhang arar tum chitong dun news report KarbiAnglongLIVE tangte pinia da birta kala pansi kang ton poniklo kartong